tu langa I le taimi nei. Na o le tolu tālana tau la ko nai le tuki. No mele so tai mo risi fa talanga. O le omal selau 555 toluiva. Omal selau 555 toluiva. Be asiasi nei loa le ClickX. www.clickxpacific.com. Alfa Samoa so what's in the bed. O le tu ana wana ni viva tala a fati ni ni fitua so ba ya so usu fa tu da yaso. O forma ka salama a viva tala a me ni wan fa so ta in live stream. O le www.lopaytvradionews.com. O forma musika so fo musika fa on po nei tala po o le pa mo. Pesi fa na no fo le pa na active for the twists. So sanoa in the live stream na viva tala a www.lopaytvradionews.com. Etele ta vale lo vale ta vale. Io etele ta vale. E via le passi. E zero le passi. E ma fai le tre in. Io e ma fai le tre in. E io si cashback. Io e io cashback. E hai cash referral. Ma ho fatto il cash referral. E sarà con Facebook page. Io e io ho fatto il Facebook page. Ma le tue là le pagia molto su. Tu viva e questa proprio tu. The volume more fit one or total more fit one or total therefore all the task all the fit to him all him that all the task all the fit to him all him that all I and E quality gas limited I and E quality gas limited that bit to work where start from your tongue all called by the change to valley to be my eye is a town fair more hands in the time they go and eat quality gas. It's a funny for the war, fit to on fire. You fit to on fire. You have all the tasks, all body, do a task, all the papa fit to all the tasks, all body, do a task, all the papa fit to. That's just that. Quality gas. Talo falo sunga. Malo foi le on sai mai. Ia e whaatalo whaatu I le mamalu mawalunga si o tātou atu noo. Ia o loo whapena o na mafuta mai. Ia mamaua mai fo le tātou wala leo. E Radio Samoa tala ave ma le TV tala lasi. I le ne fiafi whaatalo whaatu. E tamamatina mātutua si o tātou atu noo. O loo whapena o na tāpua I matu I atu le mole papanga I maota malawa. Ia o whaawhianga I fo isi o tātou o tunu o ngawhi au na ngā luenga o le nei aso. Ia la ngata fo I lea whaatalo whaatu e au na lea tua ma o lātou whaletua I so o lava o sa whatawhaitau langa. Ia o whaapena o na tautua I nai le whina ngalo o lea tua. Ia o loo māua mai fo I le tātou o porokalame nunga le tātou wala leo le Radio Samoa tala ave ma le TV tala lasi ia e le ngalo fo I whaatalofa I nai o tō walo. Ia mana ia tātou whanau o lo whapenau na whianga I pia I nātou ia ma aoa onga mai lava I aonga a mata ia po o tutonu fo I o ainga e o atu lava I aonga tūlanga lua ia ma ngā solo atu ai lunga I le universite ia o nisi fo I o alo ma whanau o whianga I mga luenga tā lofa ma lole ono sai ma lole tawatai ia ma lo fo I le langi maina ia te uto o malava I so lava se vaenga o New Zealand nei ia ai mai se foi so se vai panoa o le lalolangi o lo whapena
ona maua mai ai le tātou wala leo I lunga o pea nganu o le ea. Ia, whatalo whatafoi le tātou sui mai Italia, le sunga ia Abby Eba, ia ala ua whapena o na mafuta mai, ia ma whaifoi ma ua ma fofonga o le tātou o tunuu e whaanga soloina le tātou poro kalame e vai vanga masawali o le nei foi pō, ina ua se fulu ma le 5 minute, ua te ai nei litu lai valu I nei New Zealand le afiafi, Abby, ia, whatalo whatuai, ma lo fo soifua ia te oe ia ma le whianga ia fo I mamalo no mole na atu no wa na fatoa ma le fua mai no sunga ma lo soifua sa mota lo falava ta lo fa sa mo la fa sa ma le nei si la ia passa la va in mano la sino lo fa non faccia si mai ia la pizza so po ka me ma sa mi e fa so e va sai poi la si mo lo su mai poi sai ina tapo kalamere nei fias ya malole ole na fatoa malama o ina to tunu ali sa le so wa yo ya ole wanga ya tu nei le afa le malu le po ya lo no winga o tele na mana vanga luenga le to tele o si to tunu ya peita iane ia o iai pe ala fo ila to lo tiu te po mafiafi ia tali tonu fa pe na fo fenga iai manga nuenga le nei po ia epi ole ta por kala me masani lava se tau lava a matai sina vi inga e avia il fa ftai tele ile tua ia a wa fo le fenga ia se ta to to no ia le ngata ile o so se tangata lava ile nei fo ia so le fenga iai manga nuenga ia mai se mai ta to fa nau I le whianga iei maua. O nga ia le tātou pese mai le e whakasai Fairfield i Sydney. Ia, a watu le vi inga I le atua I le nei a fiafi o na tā fo I mai lea. Ia whaanga solo atu fo I le tā polo kalame. Pesa mele mena umia aftaya Watu le vi inga I le tupu.
Ia le tātou pesa le nā avatu i le tupu vi inga e tatau whapena o na whawheiloa ia tuai ia ma tatala aloa ia i fo le tātou porokame e vai vanga masawali i le nei pō ia ai mai se fo i le nā o le tātou mawhitanga ma le sunga ia ebi o lo whapena na mawhuta mai i Italia ia ma le tātou porokame fo i se taimi o le nei e fiafi i sina tala po o le po. Ali epi o amene nai tu. Ia emang miata pas time nei tu. Ia afale e kua bagu kaya ya mako. Ia no winga o malei fo mai fo si uto tu no. Ia ma ta pena fo me fa sauni atu mo fe au manga duenga le nei aso ile aso lua le na uto. La soma fua. O le soma fua. Okay. O ia na la tu sala e tai au le soma fua ale afia fila ale wanga ia tu matou po le soma fua. Ia ma lo na va. Sai au ma po. Ngala. Ia le ala ua soma fua nei anga ia tu le po. Ia ai au mai o Italia le nai tu la lo langi ma futa mai ele tatou co-host le sunga ia epi epa ia ma le tātou porokalame le nei po ia o le mātou tau e le la ia ai le timu ia ai mānai a mele tupu a epi e whai asina manulu a le wo o longa tonu o November e le ilonga ana mawhanawhana le lei mai ia o lona winga ia talo sia ia o tu leva ia so ua manulu e whai lau tala o leana whai paiponga si o tausonga e le asa to nai ia na whai malanga mai fo ila nisi o tau ainga mai Wellington ne. Whai lala o tala whai mai tala si o Uncle Sole. O le mea lea tusa leno o tapena e masauni mai e mawhana whana tele lunga i nei ia uto. A lewa ua o mai nei, Sole. O le aise jacket nga au mai a vane whaafonga le tunu. Ia ua sa ua maa lili whaasolo atoa wa e le ilonga ana mawhana whana ia ai lai whaapea ia o e manuru tele ia Wellington ia ai ale ma o le mawhanawhana i nei ia peita ia ne wo o mai ia ele ai lai whai a singa ai sa o kila ia lai whai mai nā tau lai mawhanawhana ia la loi Wellington ia lele e me mana ia la pe ata sina pese hoi lele whaasisiva i lato sa i lato ia tonu ia te ai le maalili ia le nana ia tatou amatatu ia la se pese siva Samoa ia e whaamawhanawhana i latou uma o leinunga i nei au kilani ia na whaapena na whai malanga mai Wellington
Le tātou pese lomi mai ia mo le afiafi o le aso mafua lea ua mawatu lea o lea eva mai ia le manaia ia Brian Tomata lo whapenao na mafuta mai ia le pese le na uma mua atu ia sa mai ei o tōna mai Wellington le mali lili mai ia le nali Brian le nā sata atu le pese le nā tō te sa mai ei ia tau maua isi na mawhanawhana pe awhai o le manu lula ma mātou I au kila nei ia whatalo whatuai la I le vai vanga le nai mawhata mai I Manurewa ia Brian Tomata ia ma Oscar Whamausili ia le ngata fo lea ia o le tongane ia Stewart ia le nā ua mawhata mai ia Leota Stewart nā ua mawhata mai I lunga le tātou ala leo le radio Samoa tala ave ia ma le TV tala lasi ia whamalofa I ma whaafeiloa I atu ia Leslie Mateo
ia lea ua mafuta mai I taupo ma lo lava whawhitai le mafuta mai le nei afiafi ia ma lo fo I le eva mai ia lea ua maua atu ia lea ua mafuta mai le tātou Porokalame I lunga le tātou wala leo le radio Samoa tala ave ia ma le TV tala lasi ma le tātou Porokalame eva vanga masawali o le po epi ia la alu epi epi la alu atu tope mata mai fe aulia ia ona to fo I mai le fa awa atu tātou mafutanga ia I lunga le tātou wala leo le nei fo ia fiafi ia la tātou fai mea fa solo ia mo ni nai pese nei tu ina tu fo ia fa nga solo ai fu wanga mai so tau mafutanga le fiafi ia ona tātou fo I mai lea tu ina tu fo ni nai tātou fa salongo fa business ia ona fa pe nai lava lea ona fa nga solo awane I ese ai mafuta mai pea awa ulo sa uni mai fo ia le tātou sui mai Italia ia sina tala pu foi mo le nei foi po ke o foi ia on kale no fa se fa mo le fa ma ro mai ia o te anu te ro foi ia oi mo fiu lo anu o mana I kolestona ia le la ko ia cafe fe o fiu ia oi
American Samoa ia mangalo ita. Ia. Ngara ko inga kama ia mo fai people sko ngai ia ai ko ka fo ia mal pesele so le le ko ako lua soa. Ia le vai o tona na ipo o mala vai le stona. Ia fai ia tau ile o tu sama upo o atu fia ngai nga sa fai ia le na ai le ua o mai tato pese mo manao mai le sunga ia lesi Mateo fai mai se si ta mai ia pese le nani I'm sorry from ta ilongoi pule ia le pese le nei pe ona e mo le manao mai ai ia o tai na tu mo oi ma le to we vai vanga lo fa pe na na mafuta mai I taupo back to Rome. Express of the nation. Watch it. I'm sorry. Yeah, I'm sorry le male tatou pese mai a ta ilongo ipule. Yeah, pe ona sa fa talo sanga ina mai e tatou paanga. Yeah, masio tatou tunu fo yo lo fa pena. Ona maua mai le tatou wala leo le radio Samoa tala ave male TV tala lasi ile a ayo taupo ile nei fo ia fiafi. Yeah, male tatou e vai vanga masawa li le po epi. Yeah, wa mai le nai tu. Yeah, mang ya fa sai. Ya malo. O lea ua mafuta mai foi le sunga ya Jay Tavita. Ya, lea foi ua mana o mia mai ma se pese mai ya pause ilala.
e momoli atu ai fo i ona no whaanga mō na i ona a inga fo i ai mai soa tātou pā anga māsani o nei e whiawhia li e ala pa o mō mō pese te e whātea mua al pese mō na sa te koe o ma ana o pāpon pākatu mai nei tu nā fia ta tai mole ka dia mo pāpala ula koe nei tu e ala lei le tātou pese whai mai lo sei mai tama o le pau sei lala ia Jay o ja Tabita ia le pese le nei mo e pe o le sa e whatam samai na mai whatalo whatua i po ina le sunga ia tua le ia taua ia le fo i o mawhata mai whatalo whatalo mai ina sunga epi Tama o le pau sei lala ma le tātou pese lo sei ia whapena ona awalo whatuai la tātou purkalame ia mo le susunga ia Ja Tavita po J Tavita ia lea ua mafuta mai ale ngata fo ilea
o tātou pa anga ma sani lava mo le tātou porokalame vai banga masawali o le po i lunga le tātou ala leo le radio Samoa tala ave ma le TV tala lasi ia Abby ea i iei se talama nei o le nātu nuu e te fia whaasoa mai iai Ya dan dia kupu mea kupu. Oh ia Ya yang tengah mea mea kupu mea kupu. Ia le e whaatalo whaatula i le sunga ia Mariota le mafa le o mafuta mai whapena foin whaafeilo i atu i le sunga ia Sangafili en leo taafale lolo matau ama lea ua mafuta mai le tātou porokalame i le nei fo ia fiafi ia o le asonga fua le nei i nei lona winga ia o le fo i fatu a matanga luenga o le vaiaso ia to e favu ina yaso ia tatu to e ovo ile le weekend ai happy le weekend le na umatu nei faila o tala o le tele o le au fai poipo to tele le au vaenga le na ipo nei le sto nai ia wale mana ia le matango fio o le tau i nei anga to le sto nai la mana ia mai al tae au o le fiafi lo no winga o se aso mana ia tele le sto nai ia mo i latou uma lava sa faa tu faatasia i le faipoipoga ia le agala o lena stoʻona i faatasia tatou o le falavelave e po matou ae au ina Saʻamale ia ea e le aia la se talamanai e te fia faasoa mai ai na atunuu ia pawale Máximo solo o Alfaema passou por essa coisa no meio da fiat. Okay, ia sei tātu lana nei tā pese mo le manao ia le titilo atu le ele pese mo le manao le tausanga mai ai Mariota le mafa a mai alea ia ona fofonga atu le ole pese tusam ole mo le manao le tā paanga ia ona tā fo i mai lea faini nā tai ni nei whaasalalonga wha business ia ona o atu le staimi masalo po le kuata te ile iwa ia tu watu lo ina ia te oe sawe lava oe mai ia o tapenanga na o man sauni mai ali Abby ia le tato ia watu ia fa solo rato kalamini ya dele ia le tato pese rosa fua matala by sua Zen Susi tofi lau Samoa e whaafeilua ia tua ia tātou paanga o malava lo ua whapena na mafuta mai i le tātou porokalame i nei pō. Saulua, soli. Ia se whai. Ia na, o le asonga fua o pese whai mawhau ngali epi awame iam tutupu le weekend. Rosa
te mawhawhawa ia te ia. Sua sen susi tofi lau ma le tātou pese Rosa Fua Mahatala ia whapena o na whawhelo ai atua ia tātou paanga umalama o lo o whapena o na mafuta mai le tātou porokalame la o wo ma le pese pe o na mole mana o mai ai le sunga ia Mariota le mafa whai mai se imo moli atua i o na alo whaanga isi ana pele ia kalameli pio ia o lo whapena fo i o na mafuta mai e le tātou e vai vanga masawa lii i le nei fui po ia le pese la le nei mo oe kalameli from Mariota le mafa. Fia tau to mai fo ile ai ma I a di Mariota ma lo le mai e pi ora so ma fuari pe e mo mana o mai tato a tu no I pese slow ia it's pay to a fast solo I ma fa mai I million to tupu le weekend ia mea foi pese tatu atu nuali e na o pese fai ma fau nga hale mele o so mai ia fia fira so fuoso o ia la ko fa nga la e fai assim ma fa fai na weekend kusai ali epi kusai I polisi o mai nga ia e ma fai ma fa fa o Sebenarnya ini boleh mandi, ya tak apa lah tu awak. Lama kau ini. Mana?
usun. Lengan la fatoa malay ko may lesunga ya epi wanawa ay wanga ya tutia le iba oto. Ya whakero ai atu ko inisi a tātou whaanga le tau sala ia tulu i tau inisi lea o mahata mai a le ngata ko lea o le sunga ia pata to'o ia ma lola le mahata mai whaakutai telefoi lea ua mawatu ia ua whamasolo tātou e vaivanga le ni iapni. Le tātou pese mai a Richard Parker whai mai lau oe lau oe pe e se ale mea wai mawhau leile ne ia fia sa i whata tope atu ani na ia tātou whaasalaunga whaapisinisi e stolu pos wha ia on tātou foi mai foi lea toi wha au tātou porkalame ali epi Two value vehicles, the Flua pass, Flua Quesa from Jacanini, Zelata Filimaya, Jalfrana Mola Paquetti. Susan, Tomata Candy for Sumaya Ash, Telephone or Eva Luon, or Fitu, Telephone or Eva Luon, or Fitu, Peasiasi Lato Facebook page. Two value vehicles, both of door of a Yaso, Tetasi. Ke mo so ba to fa tu ina la fa la tu fa mo li sa mo man to la west ni mo le fa tu ni no ma la ni sila te mo le west ni so se la la ni sila boss pa le kiwi bank pa na fa ma number 1 currency la fa la tu pa sa mo si ma no so la tu la po mo se vai mo li so tala so ta le telefoni le o ko number sa mo o le o lima lo ba lo ba ta si o ba lima lo ba lo ta si pe sa se la to Facebook page ma to le west ni o le ba be ia to te la tu la sa mo to fa mo fe Tapi eu falo que ela quando a marca cachorro sabe só. Sabe? Olha que aí, bro, até vai não vai cair aí por beleza. Eu falo que ela falou. Não vai cair no meio, você se vai então. Ah, cara, o puto, o Betty, mas que é meu caso? Olha para cá aí, mas olha se não morreu, cara. Olha, não, pia, ela aqui, para como por isso. Porque como assim, morri? Para como se olha, Tato Full Village, na Full Betty and Jenna Crossy, número 8, Station Road, Inai, Otaru, Mofatau, Ole Bayaso. Le quick cars, e vave le lato agonanga e le whanga i inga o lautal sanga, tu e vave maua le tali o lautal sanga. A palai nei, maua lava nei lauta vale i le quick cars. Ova male lima si fulu ta vale e whai eila filfilinga, maua ta vale le lei tu e tau mau fie. Tusu mai loa i le quick cars, tu atusi lua i valua, Great South Road, Manireua. Whaso ta e mai loa mātou i le numera telefoni, tolu iwa tasi, tasi tolu lua lua. Pisili moa o nei, sili fese ta le numera tolu iwa tasi, tasi tolu lua lua. Wa tātou telefon mai Samoa la wala leo Samoa reida tala ave. Wa awina atu ana whaalolonga le whale tali malo. So accommodation I whonga le Samoa. Asiasi nei lole tu lau Facebook ala so accommodation. Ina I ono anga va ai. Mo lato special rates ole nei masina. Sa isi o fo o loa tu fataki so ta isu ya sasa eskielu o TM gas lima o kwesa fro de to. Lima se na mu so fi ya male afeta si o tu la lima afeta la me cashback ai no factor. So ta ile loa sasa eskielu TM gas telefone o iba lua fitono lua o iba lua fitono lua ia po le mo pili o le olu tas o fai lua valu maiba olu tas o fai lua valu maiba the TM gas lima lua o kwesa fro o zo quality car that's the issue of breakdown or the Ele estava lá no filho Maia, e na questão que é mais mola que ele, que toca em loja em quality car, telefone Oliva, lua pessoal que funciona faz, lua pessoal que funciona faz, por olho fácil, ou vale lua pessoa para fácil,
o tasi o malilua, tasi tō whaka titu, pia siaki lo lato Facebook page, Inequality Card, mō whakatua o mai yato sector. The New Age Cars, whamama venga mo oi, mali whaatupi no rosa, ai inga whaatoa. New Age Cars, whakatawale o le tālu fōu, le lato, tuatosi o le lua oiva koe sa fro na o tau, ma le lato telefoni vili fua lea o le ovau se lau, lua fitu ono se lau, ovau se lau, lua fitu ono se lau, e pe asi lato Facebook page, le New Age Cars, mo whapitoa vai aso te tasi. Matala i fitu aso vai aso, mai le aso mafua se pa ia le aso tonai, mai le awha le varu te au, se pa ia le ono le tai au, mai le aso mafua le aso tonai. Ala sa, e te tala le sifuru ma le tasi le tai au, se pa ia le tolu i le afiafi. Matala, le New Age Cars, lua o iwa koe sa fro le tau. Te whani, oho varu se lau, lua fitu ono se lau, oho varu se lau, lua fitu ono se lau. Ia le nā, nisi nā o tātou whaasira silanga whaapis nisi, ia pei o nā whaafafonga mai eisi o tātou o tunu, pei lava o nā whautu atu, ia a e whaafafonga mai e eisi pis nisi e maua eisi whasosoani, ia tusi lo i lalo le numera, matua wha mahulele i nā a oolo i na manaumia, ia, ma aile api nā tusi ai, vili loa, ia o nā whaatau sanga lea po le ato e ngā whasosoani nā e te manaumia, ia ai mai se lava i tūlanga tau tā vale, ia ma nisi fo i vaenga e au nanga e lafo ai tupe i si o tātou o tunuu, ia po nisi fo i vaenga e pei ona maua mai. Ia, epi ma lole ona sa i mai, ia la whatalo whātu, konnichiwa my darling friend Helen Shimasaki, ia lea ua mafuta mai le tātou porokalame le nei fo i afiafi, whapena fo i la ona whatalo whātu ai i le tamaitai a Joe Basami Naya, ia le ngata fo i lea o Hadasha Setu Tasi, whapena fo in whatalo whātu le sunga ia maina whai ai mai Amerika, ia le ngata fo i lea o le tausala ia Gilieni Malaysia mai all the way from Samoa, a lea e eva mai i nei i le tātou atu no, ia manuia we vanga o le nei vai tau, ia le ngata fo i lea whatalo whātu, e le tausala ia tulu i tau ni lisi lea ua mafuta mai ma lo fata to'o ia lea fo ua mawatu o lo ua e mafuta mai le tātou porokalame e vai vanga masawa le i o le po i lungo le tātou ala leo le radio Samoa tala ave ia ma le TV tala lasi ia le a tātou pese lea ebi a mai alea ia o na tuu i nā tulu leo lea manoa ia sawa i lava whanga o mamani malo i ngā Italia a.
Pena fai sa talo. Ia pe ona wa fa pena ona tu ina tu foi. Mana ia foi nei navy inga a epi. Ia mana tu ai ila to o e sa tu fa tsia. E le fai ponga le sto na ia o le fu te tau atu I epi. Le foi e si va enga le sa fa mana tu ina foi ia o lato anniversaries. Ia mana ia foi sna presenta tu e o lo fa tu ai. Mo o tu uma lava fa ta lo fa tu ai foi ele a fionga le faletua ia sa I lau si manu ia ma lo le soifua manuia ia te o le faletua lea ua mauatu ia ua e mafuta mo I fo'i le tātou porokalame e vaivanga masaua li'i I le nei afi. E ngata fo'i lea whaafeiloa ia tu le sunga ia claimant Amato Onelino ia lea fo'i ua mafuta mai ma lo lava le soifua langi maina ia te o tō uma. Ia ai whapena fo in whatalo whatu I si o tātou tunu o e whatu a maua mai tātou porokalame le nei fo I tu la. Ia Abby, over to you. Ia, whastai plau suma. So le fua mo le noa mata mawhie. Ia ai o te lei o atu le tāsolo. Tāsolo ule o saunia. Ia e noa moana o e foi nai lo fa nai moni mai le to fai checks mai nai e wo ya e fa ma mo le ngai kai ni lo suma ia mana ia e fa ka fa foi sma fine le ya su dia na kaista ne fa de ma fu sai foi tatso por kala me nei tu la da io la na request le set mai ya me mo ya so no lo fa ma mo so na ne tu no men la o a tua na fino na skul dua tau sana ia paman mere suam fo ai o na man ma lo si fa o polisia so wale ke na yo ya ma o oma ia na ia pa ma pu nga tri ma fi ele ya sia na kaisa ia tani ne yo le fa la so ta so lo pu le o fa no sa ni ne ne tu la fia malo o le solo fa pero fa u salaina ole tina ole mutala solo ole tina e aí asto la milean e foi asto so mal e a lucia ta so fa fitau e le no fare una ta so solo munde le malana al mali ma le ot le fa ilo na ina na ole au no tof le tina sa ma so fa melo dai ale nei wa mi ero na matsai Salo fawang na matsi sa baong wala sa daw fo ina yo mo e fa na sa mala matsuiti fe wo no fo tale kui tina o pe e o sa ria o le sa mo se fa wa wa su pe la ma so ta tua a wa tau sinos o luo ma tua was sa vale na sa mo o I lo fia tango atu ya o ele tina se yo. Sa e sa wa reina I mato le I ba masina. A le ne I le I ula mato tau sina. Ua tua nei na o mato maso ya ina. A mato ma fau fauma. Ya o ele tina I le fa angaloina. O mea le lei sa e faia le nei ua mato tali sa faia. Te mea nam tui matina o le ai o se tina. Mai mau pe ana fa peo e malanga ia tunu mamao se manu tate o tate fa ai pangale o e le no atu I le batia tia ia tafi malanga fa na malanga ia lo fa le atu fa ama no so no fo mai ga mo I una ni o ma fa I le fia sara no o mi pe ya o e mama ta so se do ai si tiama pe a fa I mo ma malo se o tamaleana Kalau fa mai le mai le tamama se fa na ai mai se al mama si o wal ia le se tato solo u le na ia ma so ia fa mai tau ai mai se ia le tato lo va piona mo si ama tama ma tina ia mai se tato solo u le pa u tana ni ma ia ma tana mo si sa lo fa na ma si ta ba Boleh salah fo ina yo mo le lupe sa fa alele si o ai
ale nei wale te vai le mafutanga mafanga sa yai ma oe man but you are gone forever you will never come ele ese lo te fire e pule lava si ese sa ya almana wa isola ya roma se u aso fa isi e alu ai tu wa tu te sinin ma fa pe ai se a ko la fa ngau le ko mai ko le sama ta lo fa ai wale a wa una ma tau sima le tau ai na le sa tau ai la u ma san fai mai a fai a tafe o lo ai na ye a lo fa ai ya lo fa ai ya lo fa na ben sang lo ko la lo mu o lo ma ele na kula sang pe super mani e tsoma sama to fa no na o mana o ai pangale le esola e an no ma so le la mon tu i foi la sia ele ma fai una e la mona se ma fatia e fa fe ngai na te ai su fono ni varias e foi mai do esa ngiava sana tsama tsama leas le ama sa salva ma se lo mai a o ma me te le o salwa le fa fe algo su festini mai po pe lava o e ga o te le no po sa uniti e po sa mon ma e ai ne o la fa ma lo sina ma o fo ringa tau sa afia pe o le sulu mai o ave o le ga ustom tua fa fine ai me se tama a tato ai me se tama le maua ta ko le lo so se lo fa ta se ia ma si ese to fa man via la mala le lo fa le so fa ma no so no fa ta so pe lo ai te ai le ne yo la lo fa ai le ma vai mo o mama mai le tama ma fa na ai me se se mala so if you are my amiga first time la sa mo la pasal sa na le na ka first time so ma pasa sa mai ka support kala ni le na ya le pa una na instalo ko ko fa na o sa una as mo sa ko kala ni le la ya fi la opción at so le fo first time la ba ma ma no ma lo fa tai le sa uni e la sunga le tau sala ia ai mai se foi o le tato por kalame na ia tātou tala pupu o lea fiafi o lea sunga fua ia lea ua ua mai e sio tātou tunu ia ma ua whapena foi una whaasoa mai ia lo lātou nganga fia e tu sa foi ia ma le māta ngō fia o mawhauwhaunga ia pe i e wha tele lava i tina lea la ua o manatu ai mo a o e sau noa e lau le tātou solo lea fiafi ala e tope o ta lima e sa ili se pese ia e fetau i lelei ma lau tā penanga fo'i ma lau sa ngiuninga o le nei afiafi i lau sunga Abby ia lea la o manatu le pese fo'i lea tina ea lo tina ia ai ua talawhia ngai lea e fai matau alunga o lau sa ngiuninga o le nei afiafi ia a wala lava le tātou e vai vanga ma si o tātou o tunu i le nei po
tina ia lena e sili lo tau I penina ia maso se mata u ali ebi ia fa pena na tau lunga toi foi le tatu solo pupu o le nei foi afiafi o le asonga fua ia ma momoli atu ai lo faanga o le tapol kalame ia mo oe le uso lo o fa pena foi ona mo tusia le maftanga ma le tina ia mana tua foi le sunga ia Mariota le mafa ia o lo fa pena foi ona fa soa mai ia mana tua pe foi si ona tua atina e le tato pese pe ona sa fa pena ia ona tau lunga tua ia tato solo pupu o le afiafi o le aso fua ia fa ma solo atu la ta por kalame ia ona I pese pesenga awa vai ainga le afiafi ebi le ua afa tonu lava le tu la iva I nei I New Zealand ia ma le tali tonunga a tase fulu ma le tasi ia ona mai a fo I lea o le tata utua fa tau wa isu tata utuno ia ai o le a fa ma solo atu na ia ta pese pesenga ia awa fo le fianga ia isu tata utuno ma tau mafutanga o le po ia ai o fe au manga luenga le nai tu o le lalolangi ia o loo mafuta mai ai oe ia tu le po io Pawina le lau tau noa ia foi nei si lo pa anga si ma fine le ia lo fa anga sona a ina le fi moni atu ta por kalame nei tina ia e mo sina vango le sau lo oe ia le fa pe ma fine le ia Andre Michecho me ia nei fula nei tai ni moni atu ia o lo fa anga ina yo ai na pele lava I Australia ia o live man ko lua man fa nau se keri man so lua man whanau si whanga man ko lua man whanau pa pia fo isu la man so lua man whanau tuila pa pia fo isi o si a whanima man ko lua man whanau ni sila alo whati fo imo lau sunga sa rea fo ali ma ai lo whati on sa whata sa su por kalamen nei su la si man ko lua ni man mia la whaina malo lo man nei po o pese a o pese la mun mana me yang lo fa ia mo ka ko umman pese nei fanga ka ma fa sofa o ele sua fosse o Andre sofa Andre Andre o Vice Joe Andre Vice Joe all right ia le o le a fa alwa tu ta pese mo mana o le ma na tala sanga mai ai le tau sala ya tulu I tau ne lisi a mai alea ia ona toe fonga ina tu fo ilea o le pese mo mana o pe ona a fa tala sanga ina mai ia tulu I tau ne lisi le pese ne pe ona e mo mana o mai ai ia e momoli mai ai o lo faanga mo le tatou au e vai va uma lava ia ai mai se foi o le mamanu o Samoa lo mafuta mai le tatou por kalame ia ai mai se foi o sawali o le po le nei afiafi I got to know her,
Leala o mai le tātou whaasalonga pe whai o na mōli mana o mai ia le tātou sui le sunga ia Angia Visa Joe whapena o na mōli mai ai o na alo whaanga ia mō si o tātou tunu pele o e o lo mafuta mai lunga le tātou wala leo ia e ngati lea ia o le tātou poro kalame o le vai vanga masaua lii o le pō a whainga tā o na whaatou wha ia le tātou pesele nā o lea e tasi lua tolu wha ali epi ese umai e tangata ia e usuina. One is by Lolo Mikaele, the other is by Eteru. So I suppose lea whaina ia whai mai pesa e whainga tāu na whaatofa. Ja, le lei le tātou pese whainga tāu na whaatofa. Ja, e au walofa mai ai le sunga ia Angia Visa Joe. Ja, mōsi o tātou tunu i le nei pō. See
Pese kuku ai whakasunga Malo Helen Kai lava Kaya niya, no? Ngala Kaya niya, no? Pala, Pese fai mawhau-whau Lea foi la epi lea foi la sawa mai le o mai a se tātou atunu ina ua lata lata. Ea foi lau diti ni dai oka toa kene nu o mai. Ea. Aewa ai foi lea ua toe se fulu mani wha minute ona tāle o le tui lai se fulu ona na winga. Ea, vaenga lea whaatope mai tope se moli manao. I tā foi le taimi tau te malolo ai koe whaakakope mai. Ia le ua o mai ki tā whaasalonga i le pese moli manao. Whaatau sanga mai le sunga ia Mariota le mafa. Whai mai lana pese e mana tua ai si ona tua a tina. Ia ua motusia le la mawhitanga. Mai a si osi vai poua. I do love you, mami. Mami ea wha. Ia na. Ia, le tātou pese lana mai a Mariota le mafa. E a walo whaatuai i tina o malava. O le lalalangi ia e wha mai se lava. Ia o tātou tina sa loa.
Senga mo tinau le nei po ali ebi. Sengia.
Ma lo whaafetai from siosi vai pua, ia, mo le e vai vanga si o tātou o tunuu, ia, ai mai se foi e pe ona mōli mana o mai iai le sunga ia Mariota, ia, a wāfo i le tātou mawhitanga i le nei pō. Ia, ona tātou wo o mai le pese atua le ia taua, tina ea from Sammy Atoa, ia, o lo whapena ona whaatalo sanga ina mai, ia, a wāfo i le tātou e vai vanga ma le mōli mana o mai Abby o le sunga ia tua le ia taua, ia, e mo moli whaapitua atua e ona lo whaanga mo oe, o lo e mafuta mai le nātu no. Ia, patela ma ansi, ia si o ansi nau tua le ia tau. O ia, le nāla. Ia mo le lo whaanga mo ia, ma whaangau, na mo lo ma whaangau. Ia. Tell you how she lived and how she was, how she always represented our eyes. Time.
Sami atoa ma le tātou pese tina ea. Ia, whapena o na mole atuai o lo whaanga o tua le ia taua. Ia, mo lau sunga epi. Ia, ai mai se foi o le tātou e vai vanga i nei e fiafi. Ia, tue tasi le pese. Tue tasi le pese le alwa tule tule nei. Ia, ona tu atu foi leo le anga noi lau sunga. Ia, mo nia tātou pese a walofa lo whapena o na whaatalitali mai le nai tū le pese lea so ai o le pese mo le mana o mai a Helen Shimasaki e sili ale whama se kia pese la i whai mai e sili i ngala whai mai e sili ale whama soli ea lea le tātou pese le na pei o na mōli mana o mai ai le tātou paanga le tausala ia Helen Shimasaki yo.
Ua sili ya le fama ia pe ona moli mana o mai le sunga ya Helen Shimasaki ia e awolo fa ia tato pa anga masani o le afiafi ia epi a o le tuina atu le avanoa ia se fata lo fa atu i le tato au eva le o mafta mai le sunga ya Loretta Ioane ia fapena fo fata lo fa atu i le tausala ya Josephine te vanga le mafta mai i le awa i Samoa fatalo fat foi ia Star Brown o loa whaalongo le ngata i lea o Lata Pitulua fatalo fat foi ia Sienna Keisa o Ana Samoa Tafao Vale ia fatalo fat foi i le tausala ia Seila Pulotu Afoa lea ua mafuta mai malo foi le soifo manuia ia fafelo ia tu ia Savali Paulo po Paul ia fapena foi troops to Lima le whaletua ia Lise se walunga ia le ngata foi lea ia o le tungane ia Martini Apineru lea ua mafuta mai whapena foi whatalofa atu i le uso ia Maria Fasino ia whapena foi whatalofa atu i le sunga ia Rafael Fesolai lea ua mafuta mai ia le ngata i lea le fionga whaletua ia Peau le urua ia Ioane ia lea ua mafuta mai epi ma momoli atu alo whaanga o whaletua ia Peau ia mo oe foi ia malo wau mawai le nā foi atu nuu ia o i nisi nā o tātou paanga ia whapena foi tau sala ia Siniva a taifela sua le ua mafuta mai o le sawali ile nei o Joseph Afa ia whaatalofa atu foi ia tuatele tanuvasa ia ai mai se foi o Pione ia lea ua mafuta mai i le tāporo kalame le nei fiafi ia o nisi nā o paanga e pe ona o lea whatu a ua mai le tātou ala leo ma le tātou poro kalame i le nei po whatalo whatu fo i lea whatu a taunu mai le sā o Sefana Josana Fono ia lea e whaafafunga mai ia ma mai moa mai foi i Adelaide i Ausitalia ma lo lava le soifua manuia ma le soifua langi mātafi ia i lau sasunga Sefana Josana Fono ia ai mai se o lau tō e vaivanga o le nā ua mafuta mai i Adelaide i Ausitalia ia Abby ia le avanoa mo oe ia whaptai lawe lau tēnā kua mana manu ia me ine tūna mo le tōra whaanga Andre Vice Joe ave i Asiana Kaisa i whapea ke ia Carol au Paulo Sampani ia alo whaanga mais Andre Vice Joe mai Samoa mo le sumo o lua i nai Australia ia ma Asiana Kaisa o loa keona mafuta mai tata po kalame mai i Amerika ia alo whaanga foi o le o si mawhine le o ana Samoa te whawale ia alo whaanga e ave mo se misi mai whaletua ia ti resta whapea whanau i Melbourne i Australia o ti mata mai whaletua ia ina mai whanau i Brisbane ia o makisi mata o lua ia Pama i Wellington i New Zealand ia mana mua ia lo whaanga foi ko saa ma le aso ia whapea whanau i Tauranga i New Zealand ia ma le uso ia ato i Aukilani alo wha foi mo tātou kalame nei aso ia manuia po ia alpesele mo mana amesi ma finele alpesele wai ule po mana felicidade wai ule po alright wai ule po ia manesia mo le fapitoa po ia olo faanga o kalame ile ia fion pa fatua ia pealele ia peale le lua ia i Ioane i va pe ia ma fine ia Siana Kaisa lo ma futa mai i Amerika ia o Andre Vice Joe ia whapea Siana Kaisa o Carol au Paulo ia ma sia o wo whapele leo Chris King Shaw ia mai Samoa ia whaftai la vai lau sunga mo le amanoa ma lo whaftai mo le whonga ina fo i o le mamalu sia tātou o tunu o lo o whapena una mafuta mai le tāporo kalame le nei fiafi ia ma le tātou pese uai u le po from Kalolo Manu Maleunga i le nei fo i fiafi
talo fatu ai foi lai le sunga ya Filipo le lahi le ua mafuta mai malo so I fo manuia I lau sunga Filipo whaafitai o lea ua mawatu ia ua e mafuta mai fo I le tātou por kalame se fosse foi Malo Filipo e ole vela nga kukona fiafi fa fetai le ngalele se fosse foi, fosse mai. Ia vai, fosse homem mai. Sa oleh tulus on. Kaya ni po fosse mai. Se fosse foi ele havia feito uma folha e tudo e eu saía Wai lai mo fo ngof kai pole yai masa tu wa ye tson kai le manele lipo Tiene sabía mañana más felicidad. Ale, kangi ay nasko yung Filipo usole. Ay lava tote. Uai, o lepó.
pena. Io e whaataro sanga mai a tātou paanga mai le lai tū fwoi o le lalolangi. Ia o lo o mafuta mai ai lunga le tātou ala leo le radio Samoa tala ave. Ia, ma le TV tala lasi. Epi tasi le nei pese ua moli manao mai ai le awhionga le whatua ia peau e moli atu ai ona ano whaanga mo oe le nei fwoi po. Se famous a kako, wow! Ai ia, o le pese mai le ia, le pese mai le Love King fai mai Love King, ai si fai ila yo, oi, le waka mo waka no suka lali epic no suka lali wa tono ta type ai yo Sole, que fai akuli e pi ore tele o teine ia e fai ele pese le le mai ia so mai
Doa umatu nei ala sana fila sata usami e por samia. Yo. Nada mais, hello mais, yeah. Iya. Lipo, ao que pole. Kuangat kayo kung saan pa saan. Yo. Ya, sami ko pa umay na. Yep. Epi, papofonga mai oia Filipo fa mai para Samuel so ingu wala ko mai kai. Kalau sisi no Filipo ma buka eso. Se vai e fale con uno sole. Ia lele tau sami per para Samuel wai. Mana ia tele le anga ole para Samuel ole isilia matai ai se o tatu atu no ya epi le o fa solo tu lava tata ni o luas fulu ma tolu minuto o te ai nei le tu lai se fulu no winga ya posina luas fulu ma le 5 minuto le toi ya ona tatu fa ma vai foi le e fa talo fa tu ai foi la e le sunga ya si lulu maunga le o ma futa mai ya fa pena foi le tau sala ya Cecilia ngango a tuinga mala ya le o ma watu ua mafuta mai le tātou por kalame i lunga le tātou wala leo le radio Samoa tala ave ya ma le TV tala lasi ya le tātou pese mai le Ava Boys fai mai au mai aloa lofa. Hey, what it is, world? It's a lofa for the young man. Yo, es el lofa. Voice Radio, yeah. This next track right here is a new one from the hottest crew out in the AK with Henry Alva on the beat with the Maya Loa Lofa Bring It On Home remix. Our boys, you did it!
Umay Ave Maria, sa Olay Cecilia, au se alofa foi. Alofa mai. Alofa petai le vai mai. Mau ya kenal pa mau itu ya. Ayoi, ay may siya kaningi le waka ya ku kismasi ali eh. Atau kenal pa pwede mo ya. No. Va a caer maco. Ya, tahu dia ya. Change your mind about leaving me behind. Whoa, bring it to me. Bring your sweet love and bring it on. To me, when you left, but I know I only have myself. Bring it to me, bring your sweet love and bring it on home to me. Lipo ele ngono dia, e faço a dua. Sabe para a escolinha? Te pela mão e a mão. Bring it to me, Bring your sweet love and bring it on home to me. Alo fa makakasi mai. Ia Abby ele o toe mama o alta toe vai vanga. Ia ai le mafuta mai ia se o ainga o se o tamama i le au waa. Ia taruai wa le sa whaile mātou mafutanga i le
vai aso lena te anei ona o se tasi foi o tina ua a mia ia ele pule faitu atasi lo tātou matai sili ia lea la ua a mata foi ona tāpena pena e toi foi atu i atu nuu na malanga mai ai wa foi lea wha moe moe ia lea ia se vaenga lea e tāpena e toi foi atu i Amerika ia o Samoa ia o Australia ia malalo foi i isi tu watu ole atu nuu nei ia manuia au tau whainga malanga ia soani pea lo tātou matai sili e taitaina tau whainga malanga i atu nuu o lo o tau au mawai ia whapena fo inisi vaenga lo tātou ainga e tutonu lava o New Zealand nei ia le pesale nei e awalo whātu ai le māpolo kalame e vai vangana sa wali i o le pōmo o tau ia mau tau whainga malanga ia manuia ma tau nuu fia ia e a inga foi o lo whaamuli mai le pese old school remix mai a le awa mo o tau. It's the one and only, it's the one and only. Lovely song.
sal falafani ni ba? Yeah. Mommy, oh me mine. Malo, paputai le vai mai. Malo le maputa mai. Zaila, Cecilia.
wakumu kaipu wakumu wakumu le kaipu ele koisu le wakumu Kai tulu whatever. Beautiful music. Malofa, Dynamite. Wanna say Mike? Ialena, le tato remix. Yeah, be on Hello. Tu inatu eva mai le tato. Atu no yeah, I must foi o tato pa anga masani. Yeah, time le so, wale lemon tato tai puali ebi. Le afanga solo mai tato soa e tato wo atu lai e chamato no ele ava yo ya no ma no ele ava na tu mai yo Sauni Mansoa, Tuatele, ma Cecilia, ma Seniva. Hello? Yeah, Fatalo Fatuaila, the Tosala Yapa Fountain Lady. Yeah, let Wama to my tattoo Pukalame, all the way from New Plymouth. My Lord, ma to my user. Try to every Lalo mai Lalo Jai Sasa
Tato wo mai I malie. Ole ala fa solo kuaka ko so le fiaf. Tapetat le akaina silia. Solo mata po sawa cara silo mo. Se solo mata po se solo ko ya ino. Solo atu la e au leo o tatou ho atu nei I sai pipi se vai ka ko sia kulai se vai from Sime Walese. Yep.
Abby be manaya le fa saulo alo faanga le nai tutoi ya ma moboli me ye ko yo lo faanga ia ona tau ma vai ai le wa le o to e ono minute ona tale le tulai se fulu male tasi le anga e fai as fale to no ngole au wintia le no ngai e te fo ia o tape me le tamoli ai le umata por kalame ia ale ala tutoi na ia ta minute lima ya so watu loe a sauno mai ai oile a tau sala le nei fiafi ya ona fa ma vai ai fo ile o ta por kalame ya a ole pe ma ya sauno ya la sai pelo suma so le forma lo folom sa na ta so por kalame le nei ma sa ni le nei la fiafi ya ale nei sulla mo le tsoi ono fa anga iso sama Samoa ya fale dua tau sanga moi moi i pa pia ya so fa fine o uso o la to tai so dua ma la so na lo pa pia pa mo mai so ma so ai Samoa ya mo fo yo lo pa ngai na yo uso ya e sima la ma lo pa pia nei awai sia o ni sila i Hamilton ma lewa ya mo le so lo pa ngai ya te na mo ya pa pia la tai so dua ma la fa na mo foi lo fa anga ya anos ia fa pia lo na matsua lo pa pia na mafuta na mo na uso lo pa pia mafuta se por kalame de neitula ya lo ma sama ina so ya Amerika ya mo lo fa anga mo le suma le fa le tsua ya pia le wa ya ni pia ala falani che sasi ya kopole mawai siana kaisa Andre Valsjo ana Samoa Tafawale Taisarika Darkness, si fale si ulani, Prince King Chao, ia Cha J.A. Tarita, Ota Tamua, Lata Pizzolau, ia whaatesi o fine ia amatanga moi vitale. Ia male uso ia Filipo lo whapeona mafuta e fotaso pol kalame nene tula fiafi. Ia mole whaolo whaanga ia ina i onisi o fiota ma afeane. Lo whapeona stari la ua lo a te angai la te masu e male ai on le tausa ya stala te male na mai body ya lo fa le tua ma so anga te musu ina pa ma fa ma tin ta o fa ta lo su ina yo lo ma fa all the peace and good luck from your uncle Eva all the way from Italy ya mole swelo fa mai la suma to le foi tu sai foi mo tsa ina ta ko kala me ne tula ya ma vola vai da yo ma sai foi ai wo mai ma sangi umoro pa ke ma futsa mai tsa ko kala me ne tula ya pa sai ma futsa mai ya mai masi ma finele o si fale si una le film mo ya tsona lo fa isi yo na uso ya sala mal fa na fa pia ke la ba paulo man so lo man fa na se fulu man so lo man fa na ni sila pa mole ya al que se mole ko yo lo fa ma mo so mara pa pio ai no bo mai ma sa lo pa fusa mai sa so por kala me le ne sila ya il fa na sai foi lo que se puede le video ale passa fa la opción ma e fa sai la la suma so le fo ma ma no ma sa mo malo ya whaftai telefo ia te oele tausala mo le tā por kalame ile nei fo ia fiafi ia e whamana tuat fo isha tātou tunu ia opo aso mafua umalawa ia o le tātou e vai vanga masawa lii ma le tātou co-host from Italy ia le tausala ia Epi Epa ia ma le tātou por kalame
o tala pupu ia po ni nai solo pupu fo yo le fiafi I po umalava wasonga fua tātou te mafuta ai ia mana tua foi to ki mai lau stream live tai au I le valu le tātou breakfast show ia whapena foi ona mafuta mai ai le sunga ia ngango ia malana soa tau ia KP ia le ngata foi lea ia o le sunga ia asiata pio ia ma le tātou porokalame whaawau le afiafi ia ona tātou toe mafuta ai foi lea I tu lai valu ia pe apu le alofa le tua tai atu lotu soifua ia ma se ola vai foi o le tau au auna ia ona tātou toe mafuta ai foi lea ia o le nei afiafi ia pe foi ona saunolo soa tau se ngangana ua le tau tamali po se upu foi ua le tusa malau whaafonga le tātou e vaivanga ma le tātou porkalame le nei po ia malu ave fale I o tau finangalo ia ma le talitonunga e ma ngalo so ma leo whaatau waa ma le au nanga le tau tamali I na ua tau sila I le atua malona ngaleia I tātou ia manua tile ina ia e vaivanga o tutoe o le afiafi ia ni ainga foi o whea ngai mani fuafuanga o le nei po ia fatasi le atua ma fuafuanga ma wha moe moenga ia ai mai se foi la tō o whea ngai mga luenga o le nei po ia manu tele ina o tō whaiva alo filima ia manu ia foi nei o tātou tu asinsina ta mama tina ma tutua o loo tapu ia whaiva ia ma wheau mga luenga o loo whea ngai ma tam whanau o sio tātou tunu I so o lava se vai panoa o le lalolangi ia whasoifua ia tātou pa anga masani pe o le tātou mawhatanga le nei po ia ai mai se foi o alo ma whanau e pe foi o na tā ua ia le to tele ua sauni atu mo suenga whaai o le tausanga ia maua le poto male ata mai lo tātou na taisili ia whasoifua ia sa mo soifua foi lau sunga epi tātou toi whailoa I foi se isi taimi le vi o ale pata ia whapenau na wha ma vai atuai ia ma wha iuina ai le tāporo kalame I le nei fo I e fiafi. Utopia.
Malo whawhetai ia, soifua ia Samoa. Atau istilahnya Samoa. Heartless Samoa. Telefone o 5 o vale, o 5 o 5, o 5 o vale, o 5 o 5. E assim eu lá no Facebook page, Venus Motors, vou para a store o vai gastar peça. Fatu mali ili ili